Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela ndi madekwana vha kha ḓi vha thetshelesa mafhungo fhano kha Bellren News. Vhorasaintsi vho gandisa maitele maswa ane anga shumiswa u dzudzanyulula DNA ya mutabeila u ya nga bammbiri yavho yo anḓadzwaho kha Journal ya Frontiers in Genome Editing. Maitele ayo a ḓo ita uri hu vhe na thabeila khulwane nahone dzine dza konḓelela mufhiso wo kalulaho. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Cranfield University. Tshigwada tsha miṱamaṱisi tsho bveledzwaho miṅwahani ya furaru yo fhelaho tshi khou thoma u konḓelela vhulwadze ha u swifhala maṱamaṱisi kana tomato brown rugose fruit virus TOBRFV. Ezwi zwo dzumululwa kha ngudo yo gandiswaho kha Plant Biotechnology Journal. Vhulwadze ha TOBRFV vhu kwama miṱamaṱisi nga u shandukisa maṱari na muvhala wa mutshelo, zwine zwi fhungudza mbuyelo. Zwi tshe zwo ralo, vhulwadze vhu na khonadzeo ya u vhanga tshinyalelo ya dzibiḽioni dza dzidoḽara kha nḓowetshumo ya maṱamaṱisi u mona na ḽifhasi. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellren News mutetshelesi. Arali una mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana sala murahu, vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyela o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Bellren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellren Brands ndi vha hadzimiso masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.